जों दिनै अरो DM by मालाय family tay malay memorandum bo yafarka DM ni tharibo abongka je जों objection faiga je BSF camp slamnai tamani Bisramgons district go amongka joto sini borokni thai brabar ban klaijak khnaka gabon baino जों memorandum yafarka abono जों je ek ni mote abongka right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 mote schedule caste by schedule tribe area wo land acquisition claimania. Claimant asan thanga last moment amo last resort to sing. Kamo claim ya boni ain ni mote. Ke singa bono sing kabong no bo ek ni mote bo ain ni mote no abono plan. Bo abo tabu semi land acquisition da khage semi ku nai tong abono. Ke tai report nai tongo tai abono UN drip ni mote bo indigenous boroni hawo military camp slami mania abongka ain international law bo tongo gabono sung pok salaika abon sung point of view hopefully positive dangma bo sung wan sugui tongo tabono kok salaika je o ain provision tongo abon mote borok kun mote fono indigenous jeti prasor ni hano acquire claim acquisition claim mania gaban sung salaika ta Borok manya bolte procedure tongo tabuk indigenous hawo thana ni gake ini tabuk tiprasro ni hano nawo ekebar claiden acquisition khane gake bini procedure to step tongo a step na follow claiden nangnai abono jeratam saba aini mote botam sa ek ni mote wo abon sawo je right to fair compensation ek ni mote tam sang karo no land acquisition shall be made in the scheduled areas. Where such acquisition does take place, it shall be done only as a demonstrable last resort. One last option, full option kering kes mesti amran lai manu. orang Malay day tam kok salaja lokam Nah di semua malai mani ya kalau ini DMI to kok semani ya. Apun DMI one bujuk kok salaja. Bo DM bo aw. All the ini motor ama maya no. Ke boto bo ribi hin ka bini jata samung khaine rong no. Land acquisition udang khangya abun report botam nanai where os jaga na acquire khlaiga khlaiya BSF camp tangna bagi abun report tang bor collect khlainai amo suno sakapo sungoro ang TSF ni ngi ora phaimani tai logi TSF ni sodor south ni president tongo abun ya lowo o amsaini local leaders ro samong khai tongnai local area bo tai borok tong khorong ni sung bai ro